Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihloko salenkonzo sithi isivumelwano sikaNkulunkulu nabantwana bakwa-Israel. Incwadi kaGenesis 9 verse 11 to 15. Ngizomisa isivumelwano sami nawe esithi angisaphinde ngibhubhise umhlaba ngozamcolo. Lokhu kuluphawu lwesivumelwano esiphakathi kwami nani nezilwane eziphilayo ezinani kuze kube phakade. Ngizamisa uthingo lwami emafini lube uphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba. Kuyakuthi lapho ngiqoqa amafu phezu komhlaba uthingo lubonakala emafini bese ngikhumbula isivumelwano sami nani. Amen. Igama elithi isivumelwano lisho into enivumelane ngayo ukuthi nizoyenza, kepha enembandela ethize. Kodwa kulesi sivumelwano noNowa uNkulunkulu akabekanga mbandela esithintayo. Wathi uNkulunkulu uyazibophela ngokwakhe ukuthi angeke esawuletha uzamcolo emhlabeni. Wayesethi yena uzozikhumbuza ngokuthi kothi makade lina bese kuvela uthingo, ngalo bese ikhumbula isivumelwano osenzile nathi. Isivumelwano sesibili uNkulunkulu osenzile nathi simelwe ngo-Abraham. Sitholakala kuGenesis 17 verse 9 to 14. Kulesi sivumelwano uJehova uthi ku-Abraham, "Gcina isivumelwano sami wena nezizukulwane zakho sokuthi umntwana ongumfana onezinsuku ezingu-8 ezelwe phakathi kwenu komele asokwe. Lolu phawu lwesivumelwano phakathi kwami nani olushawe emzimbeni yenu lwaba isivumelwano sami saphakade. Abesilisa abangasokile bayonqunywa bengahlanganyeli nabantu bakubo ngokuba besephulile isivumelwano sami. Lesi sivumelwano sesibili uNkulunkulu owasenza no-Abraham sehlukile kulesi owasenza noNowa. Esokuqala sasingenambandela, kodwa uJehova wenza isithembiso sokuthi umhlaba angeke sawubhubhisa ngamanzi. Wathi uphawu lokuthi angeke umhlaba esawubhubhisa ngamanzi uthini. Kothi malina bese kuvela uthini olobe selimkhumbuza ukuthi uNkulunkulu wathi angeke sisabhujiswa uzamcolo. Kodwa kumele siqaphele ukuthi uJehova kashongo ukuthi angeke esasibhubhisa. Wathi nje angeke esasibhubhisa ngozamcolo. Nempela uJehova uNkulunkulu wethu usasigcinile leso sithembiso, ngoba kuze kube namhla awukaze ube khona uzamcolo emhlabeni. Kodwa iGomora neSodoma uJehova walibhubhisa ngomlilo ngoba selone kakhulu. uJehova akasephuli isivumelwano osenzile nabantu bakhe, ngaphandle uma besinombandela esiubekelwe nguJehova thina sawephula. Futhi uJehova uyayachaza ukuthi ngokuhlubuka kwenu isivumelwano engasenza nani sengiyasinqamula. Uphawu lwesivumelwano sikaJehova no-Abraham lusemzimbeni yethu. Uthi uJehova uma umuntu oyinzalo ka-Abraham engenalo lolu uphawu lokusoka uyonqunywa esizweni sakubo. Lokho kusho ukuthi akanakuvunyelwa ukuhlangana nesizwe sakubo. Kusukela ngaleso sikhathi zonke izizwe ezinzalo ka-Abraham ziyasoka. Iningi lezizwe zase-South Africa ziyasoka ngokosiko. AmaXhosa, abeSuthu, amaZulu nezinye. Lokhu kusoka kwabamnyama sekulusiko. Kodwa kuJehova lesi sivumelwano esingumthetho kaJehova. NamaMoslems ayasoka ngoba ayinzalo ka-Abraham. Kepha isivumelwano esikhulu kunazo zonke ileso uJehova owasenza nabantwana bakwa-Israel bemelwe nguMose entabeni yaseSinayi. Sisho ngani ukuthi lesi sivumelwano esikhulu kunazo zonke ezinye izivumelwano? Mhla uJehova ezokwenza lezi zivumelwano nabantwana bakwa-Israel, wasuka ezulwini wehla entabeni yaseSinayi wabonwa ngabantu bonke.
Into enjalo yayingakaze yenzeke emhlabeni, futhi asazi noma iyophinda yenzeke yini. Ku-Exodus 19 verse 5 to 6 uJehova uthi, ngakho-ke uma nilalela ngokucophelela izwi lami, nigcine isivumelwano sami, niyakuba isabelo sami esiligugu phakathi kwazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungowami. Niyakuba ngumbuso wabapristi kini nesizwe esingcwele. Amen. Imithetho elishumi uMose wayemukela kuye uJehova, ibhalwe nguye uNkulunkulu ezibhebheni ezimbili. Bese kuba ngeminye imithetho uJehova owayinika uMose eyayibhalwe encwadini ebizwa ngokuthi incwadi yomthetho. Abantwana bakwa-Israyeli bafunga bona ngokwabo bathi, konke uJehova akukhulumile siyokuhlonipha sikwenze. Sebefungile, isifungo sabo sagcwaliswa ngokubulawa kwesilwane. uMose wabafafaza ngegazi, elinye kwafafazwa ngalo i-altare. Ngakho-ke lesi sivumelwano sikaJehova sibaluleke kunazo zonke izivumelwano uJehova owakwazenza nabantwana bakwa-Israyeli, ngoba it was sealed with blood. UDeuteronomy 7 verse 12 to 25 uJehova uthi, kuyothuma nilalela lezi zehlulelo, nizigcina, nizenza. uJehova uNkulunkulu wakho uyakusigcina isivumelwano asenza nawe nomusa afunga ngawo kokhokho bakho. Isandla esinamandla nengalo eyaluliweyo uJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ngayo eGibhithe uyokwenza njalo kuzo zonke izizwe ozesabayo. Ngakho-ke ungesabi, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho omkhulu nowesabekayo uphakathi kwakho. Ngaphandle kwalezi zivumelwano uJehova owazenza nathi njengenzalo kaIsrayeli, asisazi esinye isivumelwano uJehova owake wabuye wasenza nabantwana bakwa-Israyeli, ngaphandle kwesivumelwano uJehova owasenza noDavidi ngobukhosi obohlala busendlini yakhe. Kodwa esinye isivumelwano uJehova owake wabuye wasenza nathi eBhayibhelini asikho. Sesilifunde icishe lonke iBhayibheli, kodwa asihlanganise. Okwesibili, uJehova akaze enze isivumelwano nezinye izizwe ngaphandle kwabantwana bakwa-Israyeli. Kwesinye isikhathi kuyayikhulunywe ngesivumelwano esisha, naso sesisifune iBhayibheli lonke, kodwa sisitholi ukuthi sikuyiphi incwadi, isahluko nevesi. Laba bathi kunesivumelwano esisha bayaye bafunde incwadi kaJeremiya 31 verse 31 to 34, lapho umprofethi uJeremiya ethi, bheka izinsuku ziyeza, kusho uJehova, lapho ngokwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda. Okokuqala, lesi siprofeto sikaJeremiya okungayiso isivumelwano, uthi uJeremiya koba isivumelwano nendlu ka-Israyeli kanye nendlu kaJuda. Ngakho-ke uma ungekho ngaphansi kwendlu ka-Israyeli noma kaJuda, ungowabezizwe, leso sivumelwano esisha asithinti, uqhwaga nje into yabanye abantu. Lokhu kukhuluma kuqondile, akungasididi. uJeremiya uthi uJehova uyokwenza isivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli. Njengoba iningi lethu liphika ukuthi liyindlu ka-Israyeli, ngakho-ke lesi siprofeto sikaJeremiya asibathinti ndawo. Uyaqhubeka uJeremiya uthi, isivumelwano esingafani nengasenza nokhokho babo mhla ngibakhipha ngesandla eGibhithe, isivumelwano sami abasaphula noma ngangiyinkosi yakho. Kepha yilesi isivumelwano engizakusenza nendlu ka-Israyeli. Emveni kwalezo zinsuku ngiyakufaka umthetho wami ezibilini zabo, ngiyakuba uNkulunkulu wabo, bona babe ngabantwana bami. Abasayifundisana,
kube yilona lo afundise umakhelwane wakhe noma umfowabo athi yazi uJehova, ngokuba bayongazi kusukela kwabancane kuza kwabadala, ngokuba ngiyakubathethelela ububi babo nesono sabo angisakusikhumbula. Uthi-ke uJehova uyokwenza isivumelwano esisha nabantwana bakwa-Israyeli, ngoba okhokho babo bamhlubula basephula isivumelwano owasenza naye. Ngamanye amazwi uJehova uthi iziqalekiso ezikuDuteronomy 28 uyosithethelela kuzo uma sibuyela kuyo. Lesi siprofeto siyinkulumo eyisindathekiso ukuthi uJehova uyofaka umthetho ezibilini zethu, kusho ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyohlala ezingqondweni zethu ufane nosiko kithi. Into elusiko awudingi ukuyifundiswa, ihlala engqondweni yakho uyithande. Uma uyinzalo yamaNazaretha noma ungahlubuka, kodwa akulula ukuba ugunde ikhanda ubuye ungaligcini isabatha, ngoba lo mthetho kaJehova othi ungaligundi ikhanda lakho futhi ungawubasi umlilo ngesabatha ususezibilini zakho, usuyingxenye yempilo yakho. Lesi sahluko-ke sikhuluma ngento ecishe benjalo. Asikho isivumelwano sikaJehova esichitha esinye isivumelwano sikaJehova, ngoba uJehova usuke ezisholo ngomlomo wakhe ukuthi isivumelwano sakhe simi phakade. Ngakho-ke inkulumo ethi igazi likaYeshua lichitha igazi lezimbuzi, nokuthi isivumelwano uJehova owasenza nokhokho bethu sisithunzi, lokho kuyinhlamba enkulu kaJehova. Kulungile uma abezizwe behlambalaza umthetho kaJehova, ngoba vele ungawugcina kubathinti bona, ngoba abanasivumelwano noJehova. Kodwa kithi umthetho kaJehova awusoze waba isithunzi. Imihlatshelo esiyenzela uJehova asisoze senza inhlekisa ngayo enkolweni kaJehova. Njengesizwe sikaJehova senza isivumelwano noJehova ukuthi somkhonza ngokugcina imithetho yakhe. Ngakho-ke zonke izivumelwano ezenziwe nguJehova nathi zimi ngunaphakade. Lokho kusho ukuthi asikho sivumelwane asichibiyelayo futhi asichithwa isivumelwane sikaJehova ngomuntu. uJehova engasigcwalisa isivumelwane ngesinye, kodwa hayi ukusichitha. Isivumelwano uJehova owasenza noNoah namanje samile. Uzamcolo awukazi ubuye ubhubhisa abantu. Njalo uma kadilina sisalibona uthi uJehova isivumelwano owasenza noAbraham ukuba abesilisa basoke sisamile. Akuthanga ngoba uJehova enza isivumelwano noMose, leso wasenza noAbraham sasesichitha, ngoba wathi uJehova simi ngunaphakade. Kanjalo nesivumelwano uJehova osenze noMose asoze sachithwa ngesinye isivumelwano, kodwa esinye sogcwalisa kuleso sivumelwano esivele sikhona. KuMathewu 5:17-19 uYeshua wacacisa ukuthi akazile ukuchitha umthetho uJehova owawuletha kithi ngoMose, kodwa uzowugcwalisa. Nempela uYeshua lesivumelwano wasigcwalisa ngokuthi ethi uma ungawugcini umthetho kaMose ubuye ufundisa abantu ukuthi abangawugcini lo mthetho, isijeziso sakho asigcine emhlabeni, kodwa noma usufile angeke ubone umbuso wezulu. Isivumelwano uJehova owasenza noMose singumthetho sisekelo webandla lasezulwini, ngoba siyisivumelwano esiphethe yonke impilo yethu njengebandla likaJehova. Isizwe simnyama sithideke kakhulu ngokwenkolo, kwemfundo nangokobuzwe baso, kodwa abezizwe bayajabula ngemiphumela yalokho abasifunda khona ukuze sihlale sigcine.
ukuze sihlale sizigqila zabo ngokwengqondo. Ngaso sonke isikhathi singasikhohlwa isinqumo esathathwa ngabezizwe eBerlin ngo-1833 isithi nifundise abafundi bamaNiga ukuba bakwazi ukufunda kodwa bengakwazi ukucubungula lokho abakufundayo. Teach them to read but not to reason. Ngaphandle kwale mfundiso engenhla kule ngqungquthela yabezizwe nasi esinye isinqumo esathathwa ukuqeda ngathi. Lesi sinqumo sithi kufanele amaNiga niwahlubule enkolweni yawo niwenze ajivaze konke okungabenza bazuze isibindi sokubhekana nathi. Lapha sibhekise enkolweni yabo ngokomoya kanye nalokho okubapha amandla uma beya ezimpini. Yenzani konke okusemandleni ukushabalalisa zonke izinkolo nezinkolelo zabo. Le nkulumo yaseBerlin iqhathanise nokushiwo nguJehova kuDuteronomy 7:17-18 lapho ethi uma uyakuthi enhlizweni yakho lezi zizwe eziningi kunami ngingazixosha kanjani na? Ungazesabi, kodwa khumbula lokho uJehova uNkulunkulu wakho awakwenza kuFaro nakulo lonke iGibhithe. Ekusinqobeni ngo-70 AD abezizwe baqala ngokudiliza ithempeli likaJehova. Bachitha nenkolo yethu ngoba bazi ukuthi uma sisanamathele kuJehova uNkulunkulu wethu angeke bakwazi ukusigqilaza. Yikho-ke sifundiswa ukubiza umthetho kaJehova ngesithunzi, kuhlekiswa nangemhlatshelo kaJehova, nokufundiswa ukuthi ukukholelwa emadlozini inkoloze. NjengamaNazaretha thina siwahlabeli amadlozi ngoba sigcina umthetho kaJehova, kodwa siyazi ukuthi idlozi likhona. Ngakho-ke obaba bethu sibakhumbula ngokubanikelela kuJehova uNkulunkulu wethu. Inkosi ibusise lokho nokuzwile. Le nkonzo iyatholakala kuFacebook no-YouTube othi Rev Mpanza NC.